Ubufaransa ndetse n'Ububiligi buvuze ku igitero cya drone cyagabwe ku Igoma ndetse iki gitero cyahitanye ubuzima bw'abaturage ariko kandi harimo umufaransa kazi. Emmanuel Macron rero w'Ubufaransa yatangaje ko Ubufaransa bwifatanyije n'umuryango we ndetse abari hafi ye n'abakorana n'uyu mufaransa kazi wakoraga muri UNICEF wiciwe Igoma n'iki gitero cya drone cyagabwe n'ingabo za FARDC mu mujyi hariya rwose ahagana nka saa 10 z'urukerera kuri uyu munsi wo kuwa gatatu. Umutwe wa AFC 23 watangaje ko abantu batatu barimo Karine Brissette bishwe rwose n'igitero cya drone mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Rero UNICEF nta kintu iravuga kuri yicwa ry'umukozi wabo, nta kintu barabitangazaho, ariko mu butumwa bwa Macron yavuze ko ngo asaba kubaha uburenganzira bw'abantu ndetse ngo bari muri kariya gace bakubahwa no guhagarika ndetse ibi bitero ubundi hakabaho gutabara ubuzima bw'abaturage. Macron rero ari mu bategetsi ba mbere bagerageje ubuhuza muri 2022 nyuma y'amezi intambara y'Uburasirazuba bwa Kongo yakongera gutangira. AFC 23 rero yatangaje ko iki gitero cyagabwe Igoma uyu munsi ari ikindi kimenyetso ngo cyo kurenga ku masezerano y'agahenge ku ruhande rwa leta. Bati leta yongeye kudukora mu jisho nyuma yo kurasa mu rubaya ibitero bigahitana koloneli wacu, bongeye kuza kudukora mu jisho, baza noneho gushaka abayobozi bacu bakuru bari bagambiriye kwica Kabila, bari bagambiriye kwica Koloneli Nanga, bari bagambiriye kwica Makenga. Atabo bantu ntago bigeze babafatisha ngo babice, ariko nibo bari bagambiriye kuza kwica. Aha rero muri uyu mudugudu bari wagabwemo igitero na ahantu n'ubundi hatuwe n'abaturage, ahantu hatuwe n'abaturage ku buryo aba baturage benshi bashobora kugira ibyago. Na ahantu hafate nk'umujyi nko mu Kiyovu cy'abakiriye, nuko nguko hameze. Urumva rero ko bari bagambiriye kuza kwica abo bayobozi, niho batuye bose, batuye muri zo karitsiye, bashaka kuza kubarimbura, ariko ibitero ntibyigeze bibageraho. Hanyuma Oscar Barinda avuga yuko ngo batuye kure yabo ho gatoya, ariko urumva ko bari bagambiriye kugira icyo babakoraho. Ituwe n'abantu bishoboye, urumva quartier residentiel ugereranyije naho Kigali ni nka za Kiyovu cyangwa za Nyarutarama. Ugasanga niho baje kurasa ibyo ayo mabombe, kuko tuzi ko bareba yuko ubwo butegetsi bw'iterabwoba bwa Kinshasa bwashobora kwibasira abayobozi nk'uko na Colonel Wiringoma yabiguyemo, yagiye Rubaya bamenye ko ari yari, ariko umujyi wa Goma utuye n'abaturage miliyoni 2 zirenga. Abaturage bo turababwira ni batuze, tugiye kubyigaho. Nizo drone ntabwo zatashye amahoro, ariko twazihanuye. Ubu ngubu tugiye kongera n'ibikorwa by'ubwirinzi, kuko uzi bya drone amafaranga Kinshasa kura muri ariya mabuye y'agaciro n'ibiki byose ajya kugura intwaro mbese zasohotse uwo munsi. Iyi drone rero, izi drone bazanye nazo turazivugutira umuti, n'ubundi twanazihanuye, ntabwo zatashye. Ntago ari Ubufaransa bwavuze gusa, si Ubufaransa bwavuze gusa, ndetse n'Ububiligi nabwo bwavuze. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot nawe yamaganye iki gitero cy'indege zitagira abapilote Kigoma, ndetse ngo cyaburemo rwose ubuzima bw'umufaransa kazi, ariko kandi aravuga ngo ibi ntago byari bikwiye. Mu magambo ye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Prevot yagize ati kubw'ibyago ntabwo ari ikintu cyihariye, turabona ubwiyongere bw'ibitero nk'ibi ngibi birenga ku guhagarikwa kw'imirwano. Ati byakozwe n'impande zose, vuba aha ngaha ntago yigeze ahengamira ku ruhande rumwe, ariko kandi yirinze kuvuga abagabye iki gitero. Ati ndamagana byimaze ubugizi bwa nabi bukorwa buhumyi, ntago yigeze avuga ngo ababikora
butarobanura, imbunda zigomba guceceka, ibiganiro bigahabwa umwanya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi rero avuga ko kurinda abakozi bashinzwe ubutabazi ati batanga ubuzima bwabo kubwa bari mu kaga ari ngombwa cyane. Ati rwose mboneyeho kandi no kwihanganisha umuryango wahuye n'ibibazo cyangwa se imiryango yahuye n'ibi bibazo by'ibi bitero. Nguko uko na Maxime Prévost yabivuze, ariko kandi reka nkubwire ngo nubwo yabivuze gutya ni ibintu ushobora kuvuga uti kubera iki batavuga abagize uruhare muri iki gitero, kuki batabivugaho? Ni ikintu gikomeye cyane, ntago bari kuvuga abagize uruhare muri iki gitero. Ni igitero rero gikomeye cyane, kandi igitero cyaje kibasira abayobozi ba AFC 23, mu gihe navuga ngo aba bayobozi babahushije. Hanyuma amakuru aravuga yuko Bunyoni yaba yarekuwe mu Burundi. Bunyoni yarekuwe, hari hashize igihe kirekire afunzwe azira kuba rwose ngo yarashatse ngo kuba guhirika ubutegetsi no cyase kugirira nabi umukuru w'igihugu, ndetse ngo no gusahura umutungo w'igihugu cy'u Burundi. Rero kuri inshuro yarekuwe. Uyu Alain Guillaume Bunyoni rwose wari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi, yarekuwe nyuma y'imyaka hafi 3 muri gereza. Rero yarekuwe ngo yarekuranywe n'abandi bantu bageze ku 10, ngo ariko kubera uburwayi bari bafite. Impamvu z'uburwayi nizo zatumye babakura muri gereza. Ibi rero aya makuru mvuze yemejwe na BBC yuko ngo yaba yarekuwe. Ariko se BBC yakuye hehe amakuru? Amakuru yayakuye kuba ari hafi cyane mu muryango wa Bunyoni, babemerera yuko ngo uyu mugabo yaba yarekuwe. Ahandi bakuye amakuru ni mu bantu bakomeye bo mu Burundi. Abakomeye bo mu Burundi nabo bemereye yuko ngo aba bantu barekuwe, harimo na Bunyoni. Bunyoni rero yari yarakatiwe igihano cya burundu, ubwo ngubwo bavuga ko zahera muri gereza, ariko kandi hari hashize igihe Bunyoni arwaye. Ubwo ngubwo rwose bari kumushinja ngo guhungabanya umutekano w'igihugu, ndetse ngo kuba ngo yigwizaho imitungo y'igihugu, agakoresha ububasha afite mu gushaka kwivugana umukuru w'igihugu, ndetse rwose no gushaka kwikwizaho umutungo w'igihugu biciye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, no gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyangwa se gutunga intwaro adafite uruhushya. Nguko mu Burundi uko byifashe. Ariko kandi Beni naho ntago ibintu byoroshye, habe na gatoya. Reka nkubwira ngo Beni naho ikibuga cy'indege cya Mavivi mu mujyi wa Beni, ariko kandi aha niho ibiro bya guverineri yimukiye nyuma yuko AFC 23 ifashe umujyi wa Goma. Rero ni mu birometero bishyika muri 340 uvuye mu mujyi wa Goma, ndetse ubwo rero iki kibuga cy'indege cyafashwe n'inkongi y'umuriro kirashya kirakongoka. Uyu mujyi rero niho bimuri ibirindiro, niho guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, guverineri Somo Kakure nihakorera, nyuma yo kumwirukana igoma akagenda shisha itabona, ubu nihakorera. Rero ndabona ibiro bye biri hafi nabyo gushya. Nguko uko bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC irigamba guhanura drone enye mu Minembwe, ngo ni drone za AFC 23 nkuko babivuga ngo bafatanyije n'u Rwanda. Izi drone rero ngo zaba zaje ngo zishaka gutagitinga ng'abanyamurenge, ngo rero ngo bihaye inshingano zo kurinda abanyamurenge mu Minembwe. Nyamuneka niba utarakora subscribe uyikore, niba waramaze kuyikora reka ngushimire cyane wakoze igikorwa cy'ingenzi, kuko iyo twaprodinze ikiganiro kikugeraho uri uwa mbere. Kandi rwose ujye wika gukora like, ukore na share, uduhe na comment zawe, ni byiza cyane rwose, bidutera courage yo gukora. Hanyuma reka ngushimire cyane, ndakomeza ngukurikiranire amakuru y'ukuntu ibintu biri bugende. Gusa
ntabwo nagenda ntakubwiye ko igoma hari ikiganiro n'itangazamakuru AFC 23 kugirana n'itangazamakuru kuri ubu ngubu rero ndaza kukubwira niba iki byavugiwemo ntujye kure ya Newsroom TV.